are san drip akhai are sa chuan ataksa achak tok lo wangin drip akhaya he a drip khaina ven phone vuana thalak hi a IG account atanga kan hmunin he thil hi kam khatve liam to amin ma ni se kam palai chuan a hmu ve chaw wangin news atan aronda ani are se hi heti lai hian a chaw ve hle ni tura ngai ania ledo jacket po a ha to lo ton zaw hain a zakmul po a sei tha ang reng hle a zakmul pot tur po hian tha anei to lo ani a ring om a taksa hi a cheral hle a heti lai hian ka chom thau hre lo ti mi engemaw zat an om bok a zakmul po hi sei ti hret om ma se a zakmul po cute ti engemaw zat an om tho bok ani puma puya FTH fiam dol lo anti mi pakhat chuan puma puya FTH ami chu mi fiam ching fiam le dol lo tin post aron siama he post siam hi be se angin a thlo tling chia lova ama puma puya tan tu an tamzo ani comment tamzo ka chuan fiam tu thiam an nia wangin a hun le mun don lova fiam let pop pop thei tina ani ro tin ama chanzonga comment atam hle a chuti lain mi fiam thin an ni chuan engtik lai puwa fiam an dol tura ngai mi engemaw zat an lo om ve hlek bok thuthang la khom tu de chuan tun hma dewa mizoram a fiam tu thiam langsar tak thangku atia kan hriat mai pubiral thleng lianan kholaya mi na min lo fiam hian ka huat wang ni mi lovin kan hnu le zela mi ten fiam le ko nom na an lo to ve lo nan kan nui du lo lui thrin ani ati te kha he po siam tu hian om zia a khathiam vak don lo nia hriat ani pupol te lam a hit talo pupol te chu anupui nei ma alam dan hit mai mangin aron kham ka ma se he ro anupui nei ma mi ai na hit talo original video a po n2 ani tam chak mo to hle maya he hi a chan ber nia ngai chu nupui nei tak wang nei in mithiam te chuan kopui kan nei tak nu hian kan fans tam tak te an kiam thin din an soya korean ho zinga po ngai zong nei an phal thin lova he hi a chan ber nia ngai chu an fans te an kiam thin wang ani anti he thu hi pupol te chungchanga hian a dikhle nia ngai ania anupui nei ma alam dan le anupui nei hnu alam dan hi line ang che che ma se nupui nei to hnu hi chuan alam dan hi anei ma ne na khai khin chuan a hit ta lo hleya anupui nei hi a fans te an kiam pha nia ngai mitam tak an om in ngai zong kutin thlak chu kut anin thlak chan tak hriat anita nizan mai khan video pakhat on viral chiamin abial pa chuan abial nu chu na takin kut a thlaka kut a thlak chan hi hriat ni toin anin kara hmangaina adai to wang niin kan palai chuan asoi hemi te pani hi tu tengen ni hriat to niin mizoram a thil thleng ngei ania ami pa hi zon mek zel alania mei cheram hum hal tu te chuan ka chua ha ulawang che ti kha an nun pui ngei tura ngai ani hetia kutanin thlak ma hi chuan anin du ve le thrin nia ngai ania anin bem tran tik lai phei chuan itel lo chuan zan mu ka ching hi ka meng theilo te po anin ti ve thrin ngei tura ngai ani a mei chia hi in khom bang ani arin oma anin khom na thu soi tu ten lali suam mangai na an soi tel ngei arin oma chu i suam mangai na chu abial pa hian hu tu ra om talo ani ole ka ti zong khatun tuma breaking news kan ngai thak thei te chu nia chanchin thak dang bengwa thak tak tak kan ron ti chun zom deuh sek dona he channel hi lo changla tin tuna kan puan zo tak chia in ngai zong kutin thak kha police ten an zong meka a mei chian FIR kala thelu chi lo nia ngai ania chuti lai ro chuan mei chiram panghum hal tu te chuanin he thilai hi a serious le wangin an bo zui don tho tho nin hriat ania ami pa hi zon hmula ni lem lowa fiam thu dovin kan han puang tak nangin a details update kan hriat thei angang kha chu channel dangan ti na sak to wangin ke ni chong ke mani style pa ngai tein kan han chiara fiam thu ka thu tak te kan ron zep tel thina angai thak dan kha i thiam lo ni chuan comment lama i phun na saviau tu nga ngai ani